wala dahil dun sa apps na nag-verify. Nakatuloy yung video ko. Schedule. So, upload na siya. So, siya, everyone. Shout out all in Taiwan. Lesson. Going to Hang Hao. Visit kasi tapos na natin ang meeting sa Santa Rosa sa aking today we're gonna tao ngayon sa wala mag-isa kuha din ako na bukod sa makatin ng stay ng Stevenson hindi ko din yung pinahalo nila sa amin gamit para sa yung fine. Oh, we are looking for the seryoso. Nandito pa lang tayo sa light na lights pa kaya ako na kahit 3 or 4 p.m. 平衡翻嚟，有足夠嘅休息同埋有啲嘢學可以好嘢學。 medyo madumi yung ano natin. Ayan. Shake na siya. Ayan. Init kasi. Pakuantong pa tayo bagong bay.個維修中心啊，九龍灣車廠係啲維修嘅時候。我咁呢度，OK 啦。腳咁，好似啲小飛叔叔都係咁腳，用腳踩迫力同埋俾油嘅。即係佢加速同埋減速都係用隻腳嘅控制嘅。呢個車壞咗啊！呢個車係嘛？廣州路。喜悦廣場臨海終點。頭先嗰度我哋見到424啊。係啊，佢係
經呢個地方先係意思。呢度係天山站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。呢度係九龍灣嗰頭喎，佢係經佢喺觀塘邊翻青衣咧，係經呢度附近。請緊握扶手，確保安全。即係你唔使落嚟咁多條路，你是但揀一條啫。巴士公司定咗喺外邊嗰啲路，呢度係屬於工業村嚟。佢唔係一啲大路嚟㗎，咁佢巴士公司啊擺咗啲走廊，多啲人上落走。Colombian. Malaki manager sa IKEA ng Clover. Malapit na mentor. Ayoko.我聽佢寫將，佢聽佢個將軍，即係將軍啊！呢個係屬於邊度？呢個係屬於邊度？但係佢個聲音難收。如果你俾爸爸咗咧，即係爸爸就會俾一房你。唔係，我冇講過。嗰時哦，我哋唔會亂咁應承人啦。我盡量應承翻你哋，我都做到。Okay, third place ako sa ano guys. Malapit na pala mag-third place. Third place ako sa Chumile. Na 91M. I think 91M. Going to Cyclone. Please make sure all your personal belongings are with you. Thank you. 我可以去下水。依法按理。我會尖沙咀啲東。但係呢個邊度？而家做咩嚟？呢個係啟德郵輪碼頭。以前係機場。係啊，以前機場。而家喺兩面嗰啲人，兩面仲有人。對面有。兩個人係做咩嘅？對面嗰啲人，對面啲人咪喺對面工作咯。佢個郵輪碼頭運作都有人喺度啊嘛。譬如可能有啲郵輪泊過嚟咁，佢咪澳海城40號喺度總站，喺呢度啊，喺下面咯。係啊，呢係九龍城碼頭。我見到啊。唔係喎，呢個係觀塘碼頭嚟嘅。係啊，觀塘碼頭啊，唔該，呢度幾多城市歷史啦？係
係啊，你見到出嚟第時係兩係啊，喺觀塘碼頭附近，喺油塘嗰度。冇得咁死嘅，你條路你都唔知你去邊度。製鹽倉，鯉魚門啊，嗰個鯉魚。尖沙咀咁將軍澳遠啲啊，後尾㗎。去將軍澳遠啲，你翻去睇下地圖啦，喺將軍澳遠啲嘅。呢個咩隧道？呢個將藍隧道嚟㗎。媽前面嗰車停喺度。Malapit na 30 minutes. May pang-premiere na tayo. This is my premiere, guys. This coming Wednesday. Please support my premiere. Dalawang channel kasi dinadala ko ngayon. Kaya medyo... Ay, sayang. May tunnel na sana doon. Magkat ako dyan sa bayan kasi ano na 13 minutes na sayang. Yan, may pang-premiere na tayo. Yan, yung chupan. Mag-buy na tayo. Nito cut kasi 40 minutes lang tayo dito. Mahabang channel to na isang pano. Bye.